Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Ginoyalam jagarat sauk sing saulama hakat nyotri urampang arajar pausan kilapar gajing ujor syaga khasihus atan Master District Council badwa bademen pinbet thamai biang yaga khasihus atan Master District nomination succession and election of SIM deputy SIM Lingskor Bakrau Sordar Snat Raj Longsan Mansan Snat Raj Rangba Shnong or Sordar Shnong and administration of Khairim SIM Ship Act arajar pausau. Hakajing kram bikilar patai kubor kinoi lam jongkarai kila pentip bagani gajing dawa kalong hadin bikila persya ya gajing penmana bala penmi nak office jong uling do karat maushai halo kilai tiki kendon bala penduk no ke kentin rat jong ki khat arat bala shutho bikin long no tangishnat rat bala penduk no ya kabor ke ikhtiar ban pet ya khendo ka syiap ban lo kata la penduk ru shibun ki kerteng jong ki longkur ki belong san hapo karat. Hakabede bat kene kinoi lam jong karat klarai ru kat baus im jong ke hima khairim la ban pinbet ya kan kam ki khat arai kinam sha shu ban tho plang ban sop ya ke ying sat hasmet ban ai belang sha usim bat la rai ru bagi kun ki hajar kinam no senyang shu sha ka hima ade u ba enel ba plang ade u bosan jong ke karai nam sha tengadan hangne ban kren hagajeran lang jong hine ki simrat Ilondora, Basan Raj, na ki khalat li kiraj jo Karibo district, ki bahak apa kahima khairim ki pengikut ki Raj Sarikrai, Sauk Sing, Saulama. Ni adon hangne bawa. Idon is im Tiam, don Ilondora Raj Sakra, Basan jo Raj Amnar, bat kine ki baya syong hangne, kilayawan ni khmat naman laki Raj laki khadar Raj. Kaya kejuan dengan dia kalau ban penpau, ya kejing sepusya, ya kejing bersuya hak, ya kaneka khairim aks, kaba la penmi ketkun kemerkalia kesedet, agak kawitri nombor besar. Buat kantang kaneka belatho no kofis jomune u lengdo juga musai, kebal penkelar besi. Tengi sepusya ikine kilai tuli kendon gawe bala pendu ia ka kerteng raj syari boy ia kine ki kadar raj ha jakarai la tho kinlong na tam krishnat raj kabar la pendu ru ya ka potre kam ki ku bojulong ban pet ia ki kinde siap ban air register ban air dulir lane ban lek penbei ya kerja kerja maja jaka jom itu kirat ban nalur kata la pendur ya sibon ki kerten jom ki longkur ki badai ki longsan jogarai ki bahadu mutar ki besan jogarai ki dam susar jogarai sibon ki meeting na bentangane ban nilayarai ban apil sya district council Tengah lebu mentara resmi ya kan apil hau chairman District Council ha kebangi kerpat bang ribas biang ya kini kilai tuli kendon kibangi sepusya tengah layar itu ba kaba umpat wen ya kini kilai tuli kendon kibakta dia begini Nginwen mo kajing trelang berusia kaya makhirim. Ya kajing ay belang, ya kabali do ay matmasnem. Nakita kiray ito ni. Away karay, away belang li. Dengan ada matmasnem, nginam ay belang siya. But, nilayaray ro, matmasnem, musim khirim, ujubha yani banto pelang, Nasyik tain ribu jeni apa kini kerai bantap yang kedua besar maka kedua besar lagi tak pelang manusia dan manusia nilai rai bangin namsya yang simkerin
ba unwan pak tok pelang si pergi right kini kabalai nilarai ban apil syaki drama senong barok ki bahak apa kena right bakinam ai shu ya usiang menhei na kementerian ke pembelang sigim na Islam namar manusnen usim uji tempoi kerwo baga pembelang kan longa baga datar akarpa repi kun diajar punya penosnya apa kita di daerah yang terusnen nila pusai syakir basnam nila apil syakir basnam bagla kepa di bakinam desi bandung yusnya ban tempoi syakir dari pembelang dewa ada muslim ladon muslim pun yang on dan laba kela ni saya baik tangbangi larai ba kat ba umpat baik je kamu enum dan je keren ini namanya keren ini keren tak ndala ribas balawen mai di kedon ki bolong persyak ya kirai ini baru sikata ni sisar ni khadar ki basam ki simrai abadam di sinam lan ki rusimet ki bapan register ki bapan dulir ni ai mengi dan ada paimani ki seleksi sim khairim Tadi kat kum kena ke bawan na unne ke ofis yang unne ulindo musai bakin kibasan kim lah si banai dulir kim lah si banai register ya ban lebih direct show lundo musai te kalalom no kum ba unne lundo musai ule don bor palat ban yusin makanya ke ba lundo musai ini te kebenengkong ondom ong su right no boris kata la ong right nang sa right nang tham right ngar right mayang magdo right nang terin tementah na la pen kala kilom datang snat right nang sa snat right nang tham kamu la pendu ya kira terbar agak juga buat kinong masuk bandai register bandai dulir yang kami cukup putah kabalai keladon ke list jong kilong kur hanya kibat dude kilong san mah hadi muta ide kilong san kisin cari kadari kumbajulong lawen ya ki kerten bina kilong kur labon ki bala syawen ne te kala ketak nak yang ni tengi layarai ba kat ba empat penkelah ya kene paribas empat wani kini kendon kemud ni nami telak ni tali kendon bandung thok snat rai thok kurang kira kumbajulong ba kaboru kumbala jule habangi air distar mila mai jule mila pandai pandai juga putra badan mana kerja kanlong ikut tu ba kabar kene kecinja kerten begini kilongkur labun dibaca kerten kibalong diminta kilongsan handai kilajak kerten gut nagawai garai ar laikur nagawai garai sikur betul lah pelang-lang kilabun kur bala penjat ten te lalong la kata dia ini te gede ke ba nimde bersabjar nimde ben shu samanti kade yang iban pensai markane lalong kawai na ba kata itu terus di boy te balai khot tang wei na boy right la long kuno bagi pas kena ke air dia long basu nyubeng basu dah sop yani ke klaim itu Ojisha muslim ladai ben khot unai ro musyawarah ben khot ini nimat bantu mi kena kharim ab nimut kumta fi nagalian kira ini boy fi kuno to ya jimulen kumta de tela sulen ale la sutol katho paksain gubernur usim rusuka oleh certified kapau bolong do pusai ndaw la dep sina gane gaay usu om usim size im te usim la tone certified the above mention so kamu usim ru iman bukan studi dene la susah nolak ketika hok ini terai isu begitu hok ban tuklar ban persya ban tupa pertri uang hitang magalong kita kalau kan berpembe jika dengan mengasang gubernur belum dangnya hidakaan kemud kalau pembe jika dia telang muslim karim tangkatai